of the exam paper. Okay. Henry, jy is in die stuur. Ja, ek wil maar net sê, for the sake of those who are English, if you get ohms and you get amps and your answers is volts, then obviously you know that you need a formula with those three things in. And Ohm's law comes to mind. So that's what I would use there. And then my answer there would be the same as Peter's answer, which is D. Oh, yes. And then we carry on. But I want to just take this away because then the screen is slightly bigger. Can I put my hand up? Yellow, Okay. green, red. Yellow, green, red. 4-7, that is correct. Yellow, green, red, that's B. Did you teach them the color mnemonic? I did, yeah, and Alright. they know. I did clean it up slightly, but now I can't remember what I said, but it was more acceptable than the Was dit nie previous. big boys nie? Jy het hom gedoen met big boys. Or bad boys. Oh, bad boys, Oh, dat ja, is so ja, ietsie. bad boys, ja. That's right, ja. Ek het hom so 'n bietjie geskrob. Sanitize, yeah. That's it, ja. Right. So if look, daai goeters moet jy maar net ken. You must just it's papegaai werk. That's Ja. it, yeah. We've got Louis is another ook daar. Louis is visitor. in. Tomaas het vir Louis in. Hallo. Hallo Louis. Hey. Goeienaand. B, kapasitansie. Okay. Microfarad yes, capacitance. Gaan beter met hierdie eksamen as die vorige een, nee Pieter. So ver. Ons by Henry's. Volgens ons Henry's dink ek. Nee, ek of Pieter sal dit ooit vergeet nie. Met julle bietjie droog gemaak. Ja. Nee, Dis nee. baie te Google. Julle die stelsel getoets. Ja. Weet jy Pierre, toe ons daai eerste mock exam, ek is so verlore gewees. Ek het gedink ons het uit die verkeerde boek uit geleer. Want daar was nie een van die vrae wat relevant was tot wat ons geleer het nie. Selfs ek was uit die veld geslaan. Hier gaan dit heel wat beter. Ja. Inductance is Henry, dis reg, ja. Ek sal dit in my lewe nooit vergeet nie, want elke keer wat hulle Henry in die klas gesê het, dan kyk ek op. Ja, meneer. Ons gaan vir jou naam, ons gaan vir jou 'n koilprentjie teken. Ons gaan jou byna koil. So varkstertjie. So varkstertjie, ja. Ek het 'n Diamond NR770 met so 'n varkstertjie in. Wat maar in jou dink, alraai. Ja, regte hem. Ja. Ekskuus, daar was 'n vraag of 'n hand nou? Ja, decreases with increasing frequency. Oh, reactance. Ooh. Ja. Ek kan nooit onthou nie. Decreases with the Ek dink increase. snap net as jy baie vinnig te hoë frekwensie pulses gee na 'n kapasitator toe, dan baie amper is so vinnig laai die stroom dat hy doen gaan amper niks te doen nie. Okay. Daar sê die reactance, ja. Okay, en ja, onthou reactance is gedeelte van die kapasitor se invloed op overall resistance in 'n stroom op 'n AC stroom, nie waar nie? Okay. Right, kom ons gaan na die volgende vraag toe.
So dis 500 maal 10. Ja, Want hy's in die klein kant with the lesser 500. turns. so Ja. vir ons. So dis wat 50 kilo 50,000 Nee, 50,000. 5000. Daar's nie Is so dit 5? antwoord. Is dit 500 maal 10? Ja, is 50 ohm. So 10 tot 1 transformer. So met ander woorde 500 ohm word getransformeer na 50 ohm. 50 ohm toe. Ja, ek stem saam. Dankie, Johan. B. As dit 'n 1 tot 10 transformer was dit 5 kilo ohm, maar daar is nie 'n 5 kilo ohm in elk geval. So. Ja. Jy Ja. sien ja. Maar dis 'n 10 tot Ook 'n 1 half 10 transformer. deelsom. Dis 'n half deelsom op die einde van die dag. Net weet wat er in met verhoudings. Ja, net daai vorige een onthou, kapasitiewe reaktansie gaan af met frekwensie en induktiewe reaktansie gaan op met frekwensie. Hier kom hy nou. Reaktansie, so ons is reg daar, Ja, Johan. so dit is kapasitiewe reaktansie, so hy decrease with increasing frequency. Ja, Induktiewe reaktansie sal opgaan. Okay. Ja. 'n Coil kry meer weerstand met frekwensie en 'n kapasitor kry minder weerstand met frekwensie. Okay, so die kapasitor word meer van 'n geleier. Korrek, Okay, maar korrek. ek wil net gou hierdie ene check, né? 'n impedance matching transformer. Met ander woorde, 'n step up, step down wat ook al. Has turns of 10 to 1. If a 500 ohm microphone is connected to the winding with the lesser turn, so it's on the side of the 1, not on the side of the 10. Ja, skes. So it's 500 times 10. It would correctly operate a load of 50 kilo ohm because it times 10, not divide by 10. Net winding with the lesser turn. Okay. Maar 500 maal 10 is 5K. Ja, dis nie Ja. 50k nie. So waar is die 5K? Waar is die regte antwoord? Daar is nie 'n 5K nie. Jy vat 500 gedeel deur 10. Nee, dit moet maal wees. Ja, is nie 'n antwoord nie. Because it is connected to the winding with a lesser turn, so it's on the one side. Ja, so vir elke een draai hierdie kant is daar 10 maal soveel aan die ander kant. Presies. So waar is die 5000? Daar is nie 'n antwoord nie, so jy kies, dan is dit nie die regte antwoord Ja, nie. dit beteken jy kry vol punte vir die hele eksamen. Yes, okay, kom ons gaan huis toe. Ek wil net hierdie ding hier verby hardloop vir interessantheid. En- Terwyl Henry dit doen, ekskuus, ek is jammer ek chip in. In many cases, the most correct or the closest to or within range is the correct answer. Ons brein So, is in. baie keer is dit die naaste aan of 'n veilige hoeveelheid wat hy in kan funksioneer. Nie noodwendig spot on nie. Ek het dit opgetel laas jaar. Daar is baie sulke die naaste aan. Dis dieselfde met daai resistors, Pieter, wat ons uitgestry het. Was O ja. Mees die korrekste. naaste, ja, die mees korrekste of die naaste aan. Vra as jy met desimale begin werk. Wel, ons is nie die enigstes wat sukkel met daai vraag nie. Hierdie ding muiswieletjie ook geweldig. Ek het die vraag net so gegoogel. Ja, 'n mooi antwoord. ons het 'n fout gemaak. Okay? Jy moet werk met die square from the turns ratio. So 10 maal 10 is 100, so 100 maal 500 is 50k. Okay. Alright. Ja, 50k.
Okay, so waar sal daai formule op die formuleblad wees, Johan? Ek weet nie, ek het hom nou gou gesoek want ek het vir my ook gebaffel. The impedance transformation, impedance ratio is the square of the turns ratio. Is dit nie hierdie Yes. RP, RL, NP op NS, daai een aan die regterkant, via die een van onder af nie? Is dit nie hy nie? Reaktansie, is dit? Nee, hierdie is suiwer, daar is julle nou op die sheet. Ek wil net hier in die chat post wat ek gekry het, paste. Come on, paste is plain text. Nee, So dis 10 op 1 squared, maal met die RL. Dit moet hierdie ene wees wat my Ja. Ja, Ja. dis wat Dan ek ook moet jy dink. nou- Google het hom opgebring. Google het hom ook opgebring, ja. Okay. En wat het die ding gesê? Niks nie. Ek moet opgegee. Vasgevra. Ja. Okay. Right, so ons is tevrede met daai antwoord en ons het ook die formule gekry. Okay. Right, next. If I hear rectifiers, I think diodes. Dis reg. En transient voltage, wat is Zie, het trans? jy praat ook nog van voltage? inverse voltage, omgekeerde terugvoer in of wat die voltage teruggee. So reverse bias direction. Nou Dit sal nie D wees nie. direction En dit- verwys na dit. Ja, dit sal nie D wees en dit sal nie B wees nie. So dis of A of C. Ek gaan vir C. En wat is transient voltage? Peak inverse, inverse meaning the reverse. Die enigste Ja. wat reverse verwys na tussen Kyk, al die opsies. So dis Transient nie C wees. voltage. Ja, transient voltage is wat 'n diode kan klep. Is dit nie? Ja, maar inverse sê dadelik vir jou reverse. Reverse, ja. Okay. Ja. Cool. Signal. Ek weet nie of C ek weet nie, ek kyk net na daai vraag en ja, ek sou tog dink dis daai 1.4. Want kyk, die inverse kan 1,44 maal die voltage wees. Daar het nou 'n antwoord gewees. Ja, dis die een wat ons oor saam Kilo om uitgekom het, ja. Ja. Ek wou gekyk het of hy klaar is met daai ene. Dis almal in wat moet ingelaat word. Daar wys my my meeting. Ja. So Johan, jy sê jy wil dalk dink Ek aan dink een is daai volgens wat my geheue my nie steek laat nie is daai 1.4 maal die AC voltage. Wat is die vraag? What is the required peak inverse voltage rating of a power supply rectifier? Ja. Maar die rectifier vat mos AC na DC toe. En hy step hom gou gewoonlik wat is af, die- nie op nie. Dis die Google. Jy sien hulle vra Ek hierso, stiek by C. wat is die begrip? Nie wat is die waarde nie. So hierdie vraag is eintlik 'n bietjie die Engelse woord is ambiguous. Ja. Want hulle vra wat is die begrip en nie noodwendig die waarde nie. What is the required peak inverse voltage rating of a power supply rectifier? Ja, maar dis what is en dan peak inverse voltage. Required peak inverse voltage, dis die begrip. Rating. Met ander Ja. woorde waarde.
Kom ons kyk hierso wat sê die masjien. Dan jou fancy ding in, ons kyk. Sy. C. Specific circuit conditions. En dan kan ons kyk hoekom is. Met sê as ek kan scroll dan kan ons sien hoekom dit nie die ander kan wees nie. The absolute maximum voltage the diode can hold back during a non-conducting phase. So that is if the current is in the wrong direction, the maximum value in the wrong direction. Okay. 2.8 times the AC RMS voltage. So dis En twee die- antwoorde wat reg And is. the reverse voltage is currently 1.4 times the AC RMS voltage. Maar I say B and D refers to the conditions rather than the you definition see. of the rating. Other options are distractors. So dis om jou aandag af te trek. Wave center tag. Nie so sê hulle. Apply rectifier. Kan ons terugkom na vraag 7 toe, kan jy hom merk? Ek weet nie of ek hom kan merk nie, maar ons kan 'n nota maak. What does the rectifier consist of? 4 diodes, if I'm not mistaken. Well, it doesn't say. Dit hang af of dit 'n full wave rectifier of 'n half Ja. wave rectifier of 'n center tag rectifier is. So Maar dis nog steeds diodes. Ja, ja, So dit beteken hierdie ding, die diode wat jy the diode that you've got to use here, it's got to be of sufficient capacity to be able to rectify the current that's going to come into it, or the voltages. So B could be correct as well if I'm not mistaken, but I think it is 1.4 times the maximum AC voltage. But it's not, doesn't say maximum AC voltage here, or the maximum RMS voltage that you're going to get. correct. I think that's the confusing part there. It doesn't talk about the RMS voltage, Johan. Yes, I know. That's what's. That's I can why it should understand. be C. Yeah. I just remember it as 1,414. Yes, because yeah, I remember that from somewhere as well, and I had to go look it up. It's about the RMS voltage. Yeah. 1,414 times is actually the real value, not 1,4. volgens die SRL se dokumentasie is die korrekte antwoord C. Okay. Okay. All right. Nou hoe kan ek nou nie voortgaan nie, ja? Jy het met die page Refresh. back indruk. Of Wat jy- refresh hom. Did you go? But I'll mute and keep quiet. Did you go on the browser page back or what? On the browser page back. That's why. Okay, nee, ek het hom reg gekry, funksioneer weer. Oh, sorry. Hy kan daarvoor gebruik word. Hy kan daarvoor gebruik word. En hy kan seker daarvoor ook gebruik word, né? So dis D. Correct. Ons sien
What's the different background noise in this? Damping? Thing? Quieting. It's all damping of quieting. I would say squelch. 9. Quieting. Ek dink is quieting. Quieting, ja, ek kan roep ook so iets. Ons sal sien of ons reg geraai het. Quieting, ja. Vinnige een. The signal report on a repeater. You are full quieting. Meaning you are killing the background noise completely. Okay. En ons hoor dit gereeld oor die herhaler gesê ook. So, ja. Okay. Behalwe as dit verkeerd is, maar nou ja. Automatic gain control. AGC. That was something very intriguing to me. There were, in my exam, lots of talks of AGC, and on none of my rigs I could actually set the AGC until I had to dig deep into the manuals to figure out what it was. Okay. Interference. So there's noise. A noise limiter. Yeah. Yeah. Interference is noise. Okay. All of the above. Yebo. Yes. Hierdie is Johan se kos. Buffer amplifier. Skus, ek het nou nie geluister en gekyk nie. Jy het vir ons 'n session gegee op hierdie goed. Is dit? Ek stem saam. Is daar die V of is die I vir die VFO of UFO? Nee, UFO is iets anderster. UFO vlieg in die lug rond. Jy gaan nie daaroor eksamen skryf. Hoopelik. Maar die UFO kan ook 'n WFO hê. Ja, Sorry, skus. maar jy wil nie hê sy goodness. buffer, jy wil nie hê daar moet met hom geïnterfereer word nie, so jy gaan 'n buffer amplifier insit. Ek sal nie weet hoe hierdie een is, jammer. Ja, it's buffer amp. Sorry, listening Ja, to you like it. Is soos Johan gesê het, is jy wil nie hê dat die res van die stroombaan jou VFO se frekwensie verander nie. En om dit te verhoed, sit jy die buffer amplifier in om te beskerm. Okay. So dit is al wat ek onthou. I would go with C. Die vraag. In frequency modulation. Amplitude. Daai is A, dink ek. FM, frequency modulated signal, gives you the answer. How do you modulate the signal? By changing the frequency. Yeah, there's one in the previous one. And Well, what done. do you encode? The audio signal that comes in, because your carrier signal will stay the same. Deviations from the carrier frequency, that's how you decode it again. You put in a carrier signal and you get the difference. Then that's the frequency of the audio that you're going to get out of it. But your frequency doesn't change in frequency modulation. You go away from your 0 point up and down. Yeah. So your Ja, frequency. maar die amplitude van die audio, kyk, as jou amplitude hoër is van jou audio, dan gaan jou deviasie groter wees. Wat sê jy aan? Kom ons jaag hom deur. They are very
click. Want as ek hard in my mikrofoon inskree, dan gaan ek oormoduleer en my deviasie gaan so groot wees dat ek buite my band gaan of wat mense band buite gaan moduleer. En dan gaan die herhaler jou klip. Dis presies wat dan gebeur, ja. Yeah, the problem is FM is not purely dependent on amplitude. In the book it is, but in real life it isn't. So B is more meaningful for me, but I is the amplitude of the audio signal will change the carrier frequency up or down. Isn't that B the ratio of the amplitude to the frequency Yeah, of your signal? Isn't that more accurate? to me that is more accurate, the ratio of amplitude to frequency. Nou as julle distractors. You see, ratio of amplitude to frequency. This defines the modulation index, which is important for determining the bandwidth of FM signal. But it is not what dictates the raw frequency deviation itself. Okay. In the textbook version, the frequency of the audio signal changes the deviation, which is A. Right, next. You don't key an antenna. You don't key an oscillator. And high power circuits jy gaan definitief sparks maak. So C, it should only take place at the point the power is low. Unless you want to go key your electric fence. Well, Right. just out of interest, the first transmitters and radios were spark transmitters. Things like the Titanic had a spark transmitter on. So they obviously keyed the high power, high voltage circuitry to the antenna, and the spark created a broadband electromagnetic impulse that were transmitted. It's only later Interesting. when Marconi came into existence that it became radio. But the first transmitters and receivers many yonks ago in the days of Titanic were spark transmitters. So you actually had a live amp the whole time, and it was just a spark that. Yeah, you had a Cross generator, it. and you basically keyed the generator to the antenna, and that spark created an electromagnetic impulse that was propagated. That's scary. Dangerous. Eers kan jy dink hoe daai ou gespaak op die daai Titanic begin is. None of the movies showed that. Jy het hom gegooi, hy het punte gebrand daarso. Jy moet seker carbon brushes deur gebrand het. Julle moenie daai ou kerels ons lig opvat nie. Hulle het 'n paar dinge geweet wat ons nie weet nie, hoor. Nee, Ja. feite. So this is 1% of 14,1. 14.1 times 1.01. Calculator. 3. 14.1 times 1.01. Don't forget the 0. 001. okay, maar minus 001. 14.10. I would guess the last one C. But that would be a wild guess. B. Then B. Plus 1%, not minus. plus 14.10.
It's 14.241. B. Okay. Ek het net 1% by die 14.1 getal. Ja, daai is 'n baie eenvoudige som. Ja, is 14.1 maal met 1.001. Nou 1. Ja, net Dis amper nou 1 soos om nou. werk Net by te 1 nou. sit. Nee, Net hè? 1 nou. As jy 1.1 het, dan sit jy 10%. 1.01 sit 1%. As jy 1.0, 1.01, ja. ja. 10 nou 100.000. Jy kan nooit as jy na die desimaal gaan. It must be matched. What is that? The power lead must be filtered. Nee. Not exceed 12 volt. Jy gaan meeste van die tyd 13 punt iets volt kry as jou kar beweeg. Want jou alternator skop meer uit. Ek sê dis C. Ek ook. Maar in die radio's wat ons vandag gebruik, dink ek nie het dit enige effek nie. Luister, Doppler, nee. What's a vehicle are they driving here? Because the speed you need to before a Doppler becomes effective is like airplane speeds. we don't drive that fast. So, yeah. Ja, nee. Sorry. Yeah, I'll also go with C. Ja. Doesn't second what 10% gets hot. Effect It gets hot, so it doesn't work well. It should then drift. Increase harmonic output. You don't want to increase harmonics. To increase oscillation. Stop oscillation. It will drift. It won't stop unless the circuit pops. But it's Then it going goes, yeah, it adds more resistance, so it doesn't resonate anyway properly anymore, so it drifts. But whether it's gonna Kyk, as hy increase, I don't know. 10% minder is dit 'n 90 picofarad. So met ander woorde, as hy 'n tune circuit is van 7.05 en hy drift 10%, dan gaan hy veroorsaak dat hy uit die 7 MHz band uitgaan. Maar dit word onder te gaan 6,9 ietsie. Ja, so hy gaan out of frequency will drift out of the 7 MHz band, so C. Ja. Ja, so 10% is meer as dit, so ja. Okay. So julle glo. Grip on a continuous wave signal can be minimized by Stable Take the power? key down while receiving. That's all right. Yeah. I would say stable power supply. Yeah, stable Ek wil power ook sê supply. stable power supply. A lot of these comes from just stable power supplies. what the RF power should be. Open wires. RF filtered. RF filtered. RF filtered, ja. Ja. Open wires would be cool. Yeah. Ek was terug na totality. If you go back to the circuit in your book, there's an inductor and a capacitor in series with a power supply. What was the AF again? Just confirming the acronym was standing for AF for? Audio frequency. Audio frequency. I forgot. Well, CW is interrupted continuous waves. Is it nie maar die minste gebruik nie? CW does not require a lot of bandwidth. Yeah. Yeah. It's like It's 300 the narrowest megahertz per band. 2.7 megahertz.
Ja. So Ja. I say interrupted continuous wave. Mm. Maar dan kry jy die. Yeah, 300 kilohertz versus 2.7 megahertz, basically. SSP is 2.7 megahertz. Generally, up to 3 megahertz. Die kliks kan my So CW gebruik die minste bandbreedte. Verre Ja. weg. Ja. 300 kilohertz vir CW. Jy sal dit nog uitvind as jy op met die SDR speel en jy skuif frekwensies rond op CW, dan beweeg hy baie minder as op That's how I know. That's Ja. how I know. Ek het op 'n site vir Q100 'n bietjie ingeluister en toe het ek dit daarso gesien toe as hy hom op CW sit dan vat hy by die 300 kHz op hom. En baie vinnig daarso geleer. I would go with B or D. Key clicks. Ja. Ek dink as jy Ekskuus, ek is ook hier. Slow mo is good. Dus tussen B en D. Would be my guess. You see, if you could dampen the switching circuits, because that's where you would get that up and down, that noise, or if you look at the oscilloscope on it, that would cause the clicks. I would guess. So if you damp the key switch, then the clicks will be gone, unless. Yes. Okay. That's my guess. Yeah, I tend to agree. I'm not a Morse guy. I hate Morse with a passion, but I think you're right. The logic sound Yeah, that's the logic answer. Sorry, yeah. Jy het iewers gehoor as jy of gelees as jy te vinnig key, dan gaan jy kliks kry. Yeah, that's one of the reasons why the Morse guys use pedals. You can go faster with pedals without distortion or clicks. But none of these questions had anything in about pedals. I would go with A. Ai. Ja, dis amper dieselfde vraag as die vorige een. Het omgekeerd amper. Following bands are not harmonically related. Oh yes. Okay, kom ons deel 7000 deur 2 en weer deur 2 en dan kyk ons wat kry. 3,5 gedeel deur 2. Multiples of 1.8. Ek dink is 10 meg as ek reg onthou. What's the magic number? Not harmonically related. Okay, so is definitief nie Ja. daai een. Dus sover ek weet is dit 10 meg. Hoekom gaan jy nie net met 1.8 maal 1 maal 2 maal 3 maal 4 nie? Wel dit is Ja. Is Ja, 10 dit meg. klink beter. Is 10 meg. 1.8 plus 1.8. Ja, times 2. 3.6. Okay. Is gelyk aan. Okay, go back and verander die times 2 na times 3. Wat gebeur as jy net is gelyk aan druk? ek dink hy gaan freak. Ja, hy wil nie ek het hom omgekrap. 1.8 10 maal 3. Nee, 4. 5.4. 5.4, ja. Maal 4. Daar's 'n triek op ou calculators, as jy net 1.81 dis reg, plus ja dan 1.81 jy net is gelyk aan so 3.62, 5.43, 7.24, Is daar nie walkband? 9.05. As
julle nou begin 10 ek vir jy hoor, die 6. Walkmans is nie harmonieke van mekaar nie. Ja, en dis die 10 MHz. Ja, Ja, 10 meg en 10 meg en 18 meg is Walkmans. Okay, so 10 megahertz. Ja. So dis daai in 'n B. Ja. Okay. Al jou Walkmans. Regulated circuits. Smoothing and regulators. Power. Yes. Dat Ish. Is dit nie 'n grid dip meter nie? Inductively coupled. Dit kan dit wees. Ek vermoed dis En ek sal sê hy gaan frekwensie ratings meet. Nee, hy gaan nie. Relative field strength readings. Ja, ja. Relative field strength reading. Ja. Okay. SARL sê dis D. Kom ons maak seker. D. Delta, ja. Waar kry jy frekwensie uit daai ding uit? Die manier wat hy vir frekwensie gee. Ja, ek rou dink dis die Yes, wat dink jou rekenaar so? Hy dink ek kan die grootste biblioteek van die wêreld op. En ding is, die oomblik wat jy in 'n Teams meeting is, dan maak hy alles stadiger. Ja, maar so jy Gemini gebruik. Okay. Okay. Right, gaan ons terug en aangaan. Lees julle nog? Okay. Okay. Relative frequency. En Dixie gaan nie of dit is ja, maar ja, relatief. Right. Okay. Wat het ek nou reg gekies daarso? Ja. Ja. Okay. Including the flow, is connected to series regulated. Constant output voltage lyk vir my die regste van almal van hulle. Ja. Ons sê next. So laag as moontlik. Below Go 100%. back to the lecture, it was C. As to not cause unnecessary sideband splatter. Yeah, you shouldn't be 100%. Keep below 100%. So dis D. Wel, dit kan eintlik enigiets wees, maar onder 100%. It should never exceed 100%. En hulle sê jy moet dit keep below 100%. Stem ons saam? Johan sê 75%. Ja, maar die Why? vraag sê below. So Not equal. ja. So ons kan hom at 75% hou, dan sê okay.
Ja, dis nou is 'n moeilike vraag want 75 is ook below 100. Ja. Okay, kom ons skryf die vraag neer. Ons sal sien of ons op reg geantwoord het. Is dit 20? Overdriving. Ja. Distortion. Jy gaan baie meer power consume as jy baie meer insit. Maar jy is alweer besig om Ek is ver jammer. te ry. Ek is jammer. Key-clicks dink ek. Ons het nou oor dit gepraat. So die CW staan met keyed. Is dit die chirp of die clicks? Onthou it's Well, okay, is 'n capacitor om die frekwensie in check te hou. So hy gaan nie spurious oscillation. Okay. Right. I remember this one. Ons het nou die very dag well. hier Ja. gehad. Oh, Dis parasitic, ja. I think was it maar Nee, alpha. dit was self-oscillation. It was self Wat oscillation. sê? It was self oscillation. Ja, ons het gewonder Hy en kom gewonder weer terug en aan toe homself self-oscillation. Ja. Yeah, self oscillation. ja, want Double check vir my daai en daar's iets anders wat dit indiseer. ja. Double check vir my daai en asseblief. You remove a specific signal, so a notch filter, Dis specific frequency. Yeah. Notch filter. A notch filter vat net only takes a part of a signal away. Yeah. Yeah, that's what we're saying. No. The carrier of a SSB signal Not is the whole removed. carrier, not the whole carrier. It's only a subsection of the signal that's removed by the notch filter. I would go with delta, but I might be wrong. Johan het vir ons hierdie aangebied. Ja, dit sal in daai woord in daai seksies te wees. Gaan vra daai vriend van jou. Die SSB's transmit mos either upper sideband of lower sideband. Ja, maar hy het nie 'n carrier. En dan gaan hy deur 'n ding wat daai ding weer herbou. Is dit nie die balanced modulator nie? Onthou die carrier moet verwyder word en dan aan jou receive kant sit jy die carrier weer terug. Dit is die oscillators. Balanced modulator. Daar sê. Mooi, Pieter, jy het hom. Ja. Pragtig, nice. Ons sal maar by Pieter afkyk as ons Ja, sy. Jy's nie. Distortion alweer. Overdriving, ja, distortion en splatter. But B for Bravo. Man-made electromagnetic. Yeah, EMC is short for electromagnetic compatibility. Yeah. Remove from A. Above cut off. We paused the low Hy frequencies. sny bo, ja. Yeah. We pause Oh. everything low, so everything else is at the top is cut. Ja, as iets attenuate word, dan word dit mos gesny. Ja, wat van Mandel. Waar's 'n band pause filters, wat? Ja.
Let's see what it's I would go with A. Overdraft ink. Careful. But it says the coax feed line picks up the transmission, not the antenna. So, So miskien is die lyn damaged. yeah, that also. Filters on a power. Nah, I would go with A. But who knows? I might be wrong. Not too sure. Because if it's on a masthead amplifier, it sits up there close to the antenna and then, yeah. In Ek my weet nie van hierdie een nie. in my CB daar het ons buurman hier langs aan het 'n masthead amplifier. Op die waarheid te sê, ons almal moes masthead amplifiers gehad het. Omdat die TV-sein so swak was. Swak is, ja. En hy het my menigte male gebel en gesê Breek. oorsak strepe op sy TV. Ah, Maar hierdie is die teenoorgestelde gedeelte, is dit nie? Masterbrand amplifier override the incoming interference. okay. That's Ek interesting. dink nie jy kan interference override nie, hoor. Nee, maar hier Kan sê mens- dit nou, die interference kom op die buitekant af en die breedbreker verwyder dit. Will amplify both the desired signal and potentially the interference. Is ook So die waar. antwoord is 'n breedbreker. Ja. Wat is 'n breedbreker? Haha, goeie idee, goeie vraag. Ja, Ja, kom ek ons onthou nie kyk. so iets nie. Ek onthou nie dit in die boek Ek het dit ook nog nêrens raak gelees. Ek ook nie. Martie sê dis Ja. in die boek. Google sê 'n breedbreker Ja, is 'n specialized RF filter to eliminate television interference. Okay. Dit Two lyk small nou Faraday loops which are placed very close to each other. Okay. Is dit nie daai ding wat hulle ook om die AC kabels sit soos die toroid? Choke, ja. Ja. Okay. baie interessant. Baie interessant. Alright. Breedbreker. B. Alle voltages on the feeder. Ja, dis reg, ja. B. Okay. Feeder. The transmitter and antenna is Well matched. optimally matched. Yeah. Optimally matched. Yeah. See, it moves minimal, so yeah, going forward. Delta. So ons kap dit nou flou. Radio protector. Radio protector. Leads used to Leads connect used to RF equipment to connect Earth. As short as possible. Ja. Ja, want dis hoekom jou radio vir jou 2.5 GHz ding in die antenna sit. We don't want it. We don't consider mains Earth to be Earth. So that's also why that one is not in the question. Neither wire earthed when this end feed. I would go with only one wire earth. Maar who knows? Ek weet nie. Ken nie daardie nie. Ons antennes wat ons nou opgeslaan het is One mos wire dipoles. Dit Nee, moet maar one dit wide is- Earth wees. Dis Jy kort dipoles op en nie beiling. Jy kort 'n beiling daar. You can't do a Dipoles- balance. dipoles word nie ge-earth nie.
Neither. Okay. Maar hoekom? Hy was besig om te antwoord daar. O, dis is ladder of window line. Dis reg, ja. Ja. Neither wire is yeah. Okay. Nice. Leer ook. Consumed. I don't know wat tipe persoon jy is. Ek sien so ver Ja, moontlik probeer weghou van die neighbors af. Dis die korrekte antwoord, maar ek sal hulle toast met maximum power. Ja, dis presies wat se tipe persoon jy is. Hoorie Fred, kom hou gif by hierdie draadjie net vas. Ek wil net my TV instel. Staan stil, moenie so skrik nie. Maak seker jou handskoene is lekker dik. TV is dit wanneer. Myne werk, so ek gaan nie na vir my TV iets koop nie. Nee, wat? Die buurman Nee. kyk nie. In elk geval, ek dink nie daar's ouens wat nog wat TV's operate met bunny aerials. Want die bunny aerial kan nie meer bo op die TV staan nie. TV is te dun. Dis ook waar. Ja, nee. Okay. It should be dummy load. Dummy load. Waar is hy? Testing radio is equal to dummy load. Hier is daai vraag weer, ons het hom gehad. Diode receiver? Nee. Approximate. Field strength meter. Wie ook al gesê diode receiver is reg. Radiation pattern. Ja. Ja, way back was daar 'n vraag oor diodes gewees en toe was een van die opsies daar field strength ook gewees. Ja. What effect does tropospheric bending have on 2 meters? Hey, So dis nou VHF, nee. ja. Yep. This is the distance. Maar So, ja, tropospheric is land. So hy bonds teen die land dan. Teen die grond, hoe sou jy sê? so Tropospheric is grond. Yeah, if you guys ever want to experience this effect, you should go to the West Coast and you can, I've had the privilege of speaking to somebody that was based in Kleinsee. I spoke to him from Oranjemund on 10 watts. And that was about 150 kilometers on 2 meters, which is all for 2 meter. And it's all because of tropospheric bending. is dit as gevolg van want jy kaalvoet rondgeloop het? Nee, ek het net Jimmy gery. Daai grond is so warm daarso, nê. Jy kan nie kaalvoet loop nie. Daai sy wil nie grond vat nie. Jy kan nie. Hy kan nie. Ja. F2. Ja. Lost to space. Lost in space. Yeah, we're already going beyond maximum, so yeah. Yeah. getting Lost. A good SWR will be obtained. Mm. Resonant. Ja, want jy's resonant.
A Yagi. Where's the Yagi? There is no Yagi. You There guys we know go. the definition of a Yagi. Number delta. Yes, Yeah. yes. Some directions. Yeah. Well, there's one direction above, but it's not always Ja, perfectly maar mounted. niemand is daar nie. Charlie. So dis half wavelength linear. Ja. Ja, Pierre het baie ondervinding want hy het 2 Yagi's gebou wat so lank is soos sy Oh, jy garage. Ek Parallel. het 'n bietjie meer as 2 Yagi's al gebou. Yes. Ja, ek moet kom leer by jou Nee, gespred. want dis vir my baie interessant, maar as jy dit nie 100% reg kry nie, dan is dit 'n dummy load. Ja, daar is formules en dan is daar rekenaarprogramme wat jy ook kry wat vir jou kan help om daai goed uit te werk. Ja, want ek het party ouens bou 'n Yagi dan lyk hy soos 'n eystervark. Ja, Dan Ja. dan werk hy nie so lekker nie. maar Johan Leeman het ook al 'n paar mooi Yagi's gebou in sy dae. How many driven elements? Usually only one. Een op die punt, Ja. But maar die ander resonate. yeah. The others are parasitic resonance. Yeah. So there's one driven element, but you can sometimes have 2. Ek But het that's al not called a Yagi anymore. That's called something else. I can't remember now. But that's a multi-band Yagi then, isn't it? No, single band, So it's a Yagi with 2 driven elements. one driven element. One driven element. one Ja, maar daai driven. ding wat jy nou van gepraat het, wat is dit? Ja, hy gaan nou terugkom in my kop. Hy hang daar in my garage. Net so vir Die interessant ander naam word genoem 'n YL beam. as jy ooit die korrekte naam vir 'n Yagi is 'n Yagi Uda. Korrek. So as hulle vir julle vra 'n Yagi Uda, dan is dit nog steeds net 'n Yagi antenne. Aanhou het my eendag uitgetrap omdat ek nie die ander ou se naam ook sê nie. Huh? Good earth and ground? No, not necessarily. You don't always. Vertical antenna. 'n Vertical antenna het definitief earthing nodig. Ja. So dat want En 'n anders werk hy nie ground lekker nie. Dis hoekom jy jou Ja. karantenne op jou kar sit sodat hy 'n ground plane het en oom Joe sit 'n skinkbord onder hom. Weet jy wat het ek agtergekom nê? Ek het nog een van daai metaal kassies wat hulle vir die medical supplies en goeders gebruik het. Ja. As ek op Sondagoggende na die broadcast luister, as ek my radio bo op daai ding sit, het ek soos perfect signal, hoor ek hom per. Ja, want maar as as jy ek hom- antenne goed gestem, ja. As ek hom afhaal van daai metaal kassie af, of selfs bo op die yskas, as ek hom bo op die yskas sit, dan werk hy ook. Ja. Die ideaal is hulle sê ten minste 1 vierkante meter onder die antenne. Maar dis hoekom jy ook jou antenne in die middel van jou kar se dak sit, dis waar hy die beste werk. Okay. Ja, hierdie is weer groot wiskunde. Serial and parallel, upscaling or downscaling a multimeter. Okay, so jy gaan You voltage really- meet, so jy gaan 'n resistor in serie sit. Then it means you need to be able to divide 10,000 by So it's A or B? 100, which gives you 1.
100, that's 200 mega. 10 tot die mag minus 6. En is My mikroampere. My antwoord vir hierdie een sou gewees, spandeer 'n bietjie meer geld en koop 'n auto-ranging multimeter. Ja, ek stem baie saam met daardie een. Klink soos 'n goeie antwoord. Maar waar's die formula sheet? Wys gou daai een vir ons. Ons Ons sê soek- dat V equals IR wees, wat ou daar moet gebruik. I times R. Daar regsbo, heel regterkantste boonste ene. Ja, Dis reg, ja. Ja. soos met die Yes. ons van die resistance uitwerk, soos R is V over I. R is V over I. Voltage So it's divided 10,000 divided by 50 times 10 to the power Volt- minus 6. By 10,000 divided by 50 to the power Micro. of 10 minus 6. 6. Ek sien daar 'n 200,000 ohms. Wat is dit? Dis 200k. Ja, dis 200k. Nee. So wat is die verskil tussen A en B? Meg ohms of 200,000 ohms? Met ohms het nog 3 nulle by. Dit lyk soos B, maar het net nog 3 nulle by. Kilo ohm, So- mega. Ja. Hy is nog 1000 keer groter as 'n kilo ohm. So it's 10,000 gedeel deur 1 hakkie 50 maal 10 50 maal 10 tot die mag minus 6. Waar is hy nou? Ek soek my 10 tot die En die probleem is ou moet power minus 6. Het hom. Dis 200 met 6, dis is 200 miljoen. So ek gaan vir ek gaan vir A. Ja. Dis korrek, ja. Ek het 200 miljoen gekry. Mego. Mego. As dit maar net geld was, nee. Ja. Ek sal deel met julle almal as ek daai hoeveelheid het hoor. Ja, ek ook. Martie sê sy sal nie. Hey. Ek gaan also alpha. Voltage, current en resistance. Non-inductive. Ek het hard gepraat oor hierdie ene. Non-inductive. Ek onthou hom. Ek onthou altyd iets van non-inductive. Dis nee. Jy wil jy's niks sê wat resoneer nie. Maker generator. Is iemand wat skiet targets maak vir die skietbaan. High stability oscillator that generates a signal or series of signals from a single low frequency signal. Low stability oscillator. Hey, yo. You're not going to mark everything all in once, multiple marks. You're going to do it on something specific. One at Ek a time. weet hierdie ene nie. I don't know. If I'm thinking about test equipment, jy doen nie net 'n hele sweep nie, jy doen Maker moet baie akkuraat wees want hy is 'n merker. ja. And you're marking a specific frequency. What is the best? Ja. Weet nie. Can't be low stability because it's testing equipment. Definitely not C.
Ja, as Martie sê as om te deel met Pieter se geld sal sy gaan vir A. Ek ken nie daai nie. Okay, ons het maar geraai, ons kan sien of ons reg geraai het. The RF signal generator. Dis definitief nie dit nie. Redtou, dit klink nie soos iets wat jy in die openbaar kan noem nie. RF what nie, nee. So dit kan net A wees. Monitor telescope. Oscilloscope. Is nie teleskoop nie. 'n Monitor oscilloscope. Wel enige oscilloscoop. Ja, oscilloscope, ja. Dis amper klaar, dan kan ons resultate kry. Dis angstig. Alpha. At the feed line. Ja, ek het transmitter output. So naas moontlik in die radio. Peak reading should be so naby as moontlik, maar dis ook die laaste lesing vir wat jy uitstuur so by die antenna feed point wees dit maar ja in die geval A. Ja, maar hulle wil weet hoeveel stuur jou radio uit. Ja, so die transmitter met transmitter output. So, sit hom naby in jou radio. Finish attempt. Ons kyk. Volpunte. Yes, ek hoop so hoor. Nie preview nie. Finish attempt. Gaan terug. Back, wat Nee. nie? Ja. O nee. Sien jy last. Nee, dis die laaste. O nee. Gaan na 60 toe. Ek dink jy het nou verkeerd geklik daar. En dan Ons gaan nou The last attempt. Continue the last attempt. Nee, maar dan gaan ons aan want ek het 'n nuwe attempt probeer. Wat is by die Klik jou browser back button daarbo, kyk of hy hom terugvat. Weer een, nog een. O nee, Stop. dan sê. finish attempt. Daarso stop. Ja, finish. Submit. Submit all in finish. O yes. Ons het volpunte gekry. Ek het 0 punte gekry hiermee. Nee, hoe het ons dit reg gekry? Okay, julle Dis ek net 'n new preview. ek het terwyl ons ingevul het, nê, het ek ook myne parallel gedoen. So en ek het 2 verkeerd want ek het 2 anders geklik as julle. So kom ek share my skerm. Okay, laat ek Jy kan nog steeds record. ja. So ons is nou hier. Ons sit hier soos die antwoorde. Daar's Jy jy sê reg. nie skerm nie. Jy's op. Iemand het my gedief. Okay. Right. Okay, so die 2 wat jy anderste geklik het was ons Was reg. waarskynlik verkeerd. An unwanted signals generated by a transmitter each time is keyed. Ek het gesê key clicks. The spurious oscillation. Ek dink ons het ook gesê key clicks. 31 maar. Nee, ons het gesê spurious oscillation. Is dit? Okay. Well, the spurious oscillation. Spurious gekies, ja. En hierdie een het julle gesê self-oscillation, maar ek gesê parasitic. Ja, ons het gesê self-oscillation, ja. Ja, ek weet jy het gesê self-oscillation. Maar die res het ek min of meer dieselfde as julle. Wel,
Ons het andersins vol punte behaal vir daai twee. Mooi man. Dus ek kan nou nie glo ek het dit opgeskroef nie, ja. Skus julle kan ek Jy gou. gaan skryf, oorskryf. Okay, nou dat julle stil is, dan kan ek gou praat. Op die WhatsApp groep. Al die mock exams is op die stelsel, maar ek het op WhatsApp op die groepie het ek vir julle weer, ek het dit voorheen gedeel, Pieter het dit en almal het dit, maar net vir ingeval, het ek weer vir julle die voorbeeld van hoe die vraestelle lyk. Hierdie mock exams is ou vraestelle. Het ek dit weer vir julle gestuur, want hulle gee die vraag in Afrikaans en Engels. Hendrik, ek weet nie of jy dit wil oopmaak nie. As jy WhatsApp toe gaan. Of enige iemand wat vinniger access na dit toe het. Ek het hom vinnig. Ek van ons Want dit is hoe die, ek het net toe ek myne gedoen het, het ek gesien dat as die vraag partykeer nie sin maak nie, of ek onseker is, dan kry ek die antwoord makliker as ek hom in Afrikaans lees, want dit gee iets weg, of andersom. So wil jy dat ons daai Word dokument oopmaak nou? As jy wil, as iemand dit dalk wil oopmaak, dit is hoe die vraestel gaan lyk. Okay, ek het hom by my. hierso. As ek permission sê. Ek het. Daar screen. Ek kan nie myne share, myne die antwoord op. Nee. O, dis die keer een. Hierso. Regulasies. Okosa. In Japanees, nee, beteken okasan met 'n n jou ma. Ja, not bad. Okasan. Ek sal hom net gaan terugbou. For mother. Kom maar, wat ek wil sê is, ek het dit vir julle gestuur, die Word ene, met die mock exams, dat julle net kan sien hoe dit lyk. Ja. Net 'n layout idee gee van hoe hy lyk. Hoorie, as D waar was, nee, dan het niemand, of A, as A waar was, dan het niemand meer daarheen gegaan nie. Ek het al mense gesien so wat 'n stream wanneer hulle 'n paar keuses en nasionaal maak en hulle het 1000 watt transmitter saam met hulle. Dan hulle dit op YouTube te stream. Ja. Ja. Ek dink nie jy kry radio op sy eie sommer wat tensy baie spesiaal gaan wat by default al klaar 1000 meer as 100 watts uit die box uit gee nie. En sy spesifieke radius gaan. Maar of the shelf maak radius. Of as jy baie geld het. Paar radio's wat 200 tot 160 of 200 watt direk uit die radio uitkom, maar dis baie spesifieke modelle, hoor. Ja. As jy meer as dit wil hê, dan moet jy 'n amplifier bysit soos wat ek verstaan. Maar dit is die uitsonderlike modelle, ja. Ek wil graag weet wat sy antwoord vir vraag 6. Jy kan dit doen. Want hulle praat net van 'n klas B lisensie onder die ouderdom van 21. Ek dink is 9 jaar. Ek dink dit moet minstens 9 jaar oud wees, ja. Ja. Martie sê nee, ek dink as jy die eksamen kan deurkom, hy sê is D. 10. Soos 10. Is standaard, wat was dit gewees? Graad 4. Graad 4, 5, 6. Standaard 2. Ja, standaard 3. Hoe oud is jy standaard 3? Wat 1 is 6. Jy word 11 in standaard 3. Ja, so jy is 10 in standaard 3. B? 7B?
Jy mag nie telefonie, ja, so 'n voice, maar jy kan Want mos daai internasionaal gaan mos met daai is die 70 of die 70 cm is op B. Martie sê 70, C. ja. Is dit C? Mag jy nie op daai een wees nie. Hoekom Ja, nie? klas B, as ek nou reg onthou, klas B is 3.5 tot 3.8. Mag hy nie gebruik nie. Net dit hierso vinnig. Bandplan review. Ja. Has hy? Lees net om te sien wat jy kan en nie kan nie. Sê die frekwensies. Ek kom gou oopmaak documents. Ons ons moet terug. En dan die regulations wees. Alright. Under the South African amateur license system, Class B licensees have restrictions compared to Class A. One of those restrictions is that they may not use telephony in the lower part of the 40-meter band, 7000 tot 7100 kHz. C. Okay. Dis C. Alright. Dankie. Dankie. Dis 'n baie weird bepaling want hulle kan aanjaag op al die ander frekwensies. Martie sê C. Ja, okay. Nommer 9. Not for services or reward. Ons moet Delta. Not for another radio station. For calling ambulance to the scene of an accident. Ons kan dit doen. D. Delta, ja. Ja. Dus ja, een van die primêre redes hoekom jy 'n radio behoort te hê. Ja. Dit en wanneer hulle inbreek. Frequency 40 meters. The lower and up. Die minimum en maximum. Dis wat ek eintlik net nou gehad het. Is dit nie daai 7350 Dis wat ek net nou gehad het. Wat ek van 40 meter band. 40 meter 70 tot 70.2. Ag, is 70.3. 200, ja. Ja. Maar Nee, wow, daar het ek nou daar was ek gou oopmaak. 7.2. 40 meter En- sê ons. Ons is in region 1, ja. Amerika extend hom na 7.3. Ja. Ons het jare 7.3. terug was ons limited tot op 7.1 eers gewees en het nou onlangs van 7.1 na 7.2 opgeskuif aan die bokant. Onthou jy dit, Johan? Ja, dis hoekom ek sê 70 tot 70, dis 7 tot 7200 Ja. maar dis nie 'n antwoord op daai vraag nie. Ja, maar daardie ou antwoord sou gewees het Charlie 100. as dit baie Ja, jaar terug Ja. was. Ja. Ja. Dit sou 100 gewees het in die ou dae, maar nou is dit Dis 'n tot ou by B. 200. vraag. Ja. 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 So B is eintlik meer akkuraat. Huidiglik, ja. Maar 15 meter. 20, 88, 10, 50.
Ver ek weet is 10 en 15 'n shared. Kom ons Nou is Martie sê B. B. dis B. BBB. Bravo. 80. Is hierdie dokument van die 10, Gaza 50. is te mekaar, hier sê. meter, 3.5 tot 4 megahertz, shared particularly in ITU Region 1, where it is co-primary with other services. Ek stem saam. Oh. Okay. Eintlik moet ons nie musiek speel nie, maar okay. Wel, jy mag in sekere plekke. Jy mag vir toetsuitsendings dit speel, maar dit is Dink- veronderstel om dat teamvrye musiek te wees, but who cares? So ons kan barokmusiek daar gooi. Ja, ek dink dit is op die 80 meter band het hulle gesê mag 'n mens dit doen. Mozart, Beethoven, al daai. As jy daarna dit luister, gaan hulle sê elke kort net vir eksperimentele doeleindes. En dis ja. Recall dat so ek het so vinnig gevat het op die regulasies. Op die regulasies onthou ek wat hulle dit gesê het. In spesifieke plekke kan jy dit doen. Okay. Ons het dit altyd kan- op 2 meter gedoen. Op 2 meter. Ja, op 2 meter Wat? gedoen. Ja, op 2 meter simplex. Ek het dit al gehoor Ja. partykeer. Ja, ons het baie keer dit op 2 meter gedoen. En as jy kyk na die regulasies, jy mag dit op 6 meter doen. Hiersoos mag jy dit nie meer op 2 meter doen nie, maar jy kan dit nou op UHF doen. Dit hom hierso. Daar's is ons alle. Music transmission permitted. 3503800. Maar jy kan dit op die 6 en die 4 meters ook kyk klaar af. En as jy kyk daar, dan gaan jy sien hy 3.5 tot 3.8 sê ook co-primary op die status. Dit beteken dis 'n gedeelde band, né? Ja. En die Okay. Yes. daaronder op 6 meter is daar ook co-primary. Okay. Maar dis net op die boonste deel van die band, né? 6 meter, 50 tot 52 is ons sinne. Ja. Die co-primary is 53 tot hierso. 54. Is die klas B toegelaat en hulle het dit ek onthou hulle het sê iets ook beperkings op ander beperkings van hoe lank jy dit mag. At least 5 minutes shall elapse before any further permission music is transmitted from the same station. Korrek. I recall that one. What? I don't recall this one. Ja, jy sien daar is nou weer die ou regulasies. In die ou dae moes jy Wanneer aansoek doen jaar. vir al die modusse. Jy kon nie pakketradio doen as jy nie toestemming gehad het nie. Jy kon nie televisie doen as jy nie toestemming gehad het. So jy moet vir elke modus 'n aansoek aparte aansoek Ja, doen. behalwe vir spraak en gelykgolf moes jy vir die ander modusse aansoek gedoen het. Dis interessant. Ja, so En ons ek gaan dink ek nie jy so moes- vra hê nie.
En ek dink jy moes vir 'n jaar lank eers jou gewone lisensie hê voordat jy mag enigiets anders doen. So 12 months have passed. Seker? B. B. Ja. Public vehicle, nee. Private Ek aircraft, sien hierdie is ook 'n ou stupid soortlike vraag. tot 'n mate mag jy sê, wel ja, wat jy net besit, so jy kan nie, dis taxi is publiek, dis publiek, meen dis nie jou radius nie. Maar privaat aircraft is seker nog jou eie radio. So, dat die naast wat jy in die eie is. Google daai in. Dis ook seker iets wat verander het. Private aircraft. Google sê private aircraft. Ja, Wel ons het 'n paar ouens gehad wat uit die goudtrein het in die oggende gesit en chat het. gebruik hulle enige encryptions op hulle goed ooit, of enige, was hulle normale, Nee, ek bedoel as amateur Analog. ouens wat amateur radio bedryf het uit die goudtrein uit. Dink lekker. ek wonder of hulle die radius wat hulle gebruik op die goudtrein actually, of het GSM radius is, of wat het sal hulle gebruik. 15C, né? Is dit C of D? D. D. Delta, ja. Okay, 16. One steering each separate transmission? Martie sê B. B, dankie. Ja. 17. Is B. Ook R2000. Is dit 2000? Sure it's not applicable anymore, but ja. Ek dink hulle het dit nog hierso. Nee, dis nog 'n oortreding, maar ek bedoel, ek dink nie daai boetes is meer. Also, nou ek sê 200,000. B, 18B. Want hulle gaan nie betaal daarvoor nie. That'll only be B. bar. Martie sê B. Ja. Ja, ek sê ook B. Okay. Dis ons Volgende nou ene. 18, Die 19. Ek wil B. Want ons werk mos net tot 50, as dit reg? Delta. Ja. Gaan ons nie bo 30 MHz nie. Maar ons gaan dan op Ja, die is 144. Delta. Hang on. Except where prior approval of the CASA has been obtained. Ja. No. And the amateur bands, except where the prior. So wat van die 70 cm en die 2 meter? Ja. Nee, maar dis wat dit daar is. Okay, ja. Hulle sluit alles anders te ook hierin, in hierdie selfde antwoord. Die probleem is omtrent alle moderne amateur radio's onwettig in terme van die huidige regulasies. Omdat hulle continuous receive capabilities het. Korrek. Ja. En jy koop 'n SDR, jy kan transmit en receive enige plek in die wêreld. Good luck to regulate that one. Dis D. Okay. Identify the correct Q code if you are being QR. QRM, man-made noise.
No, Mic. there wasn't said what noise, so it's QRN. It's not. QRM is man-made noise. It is music. N Okay. is ander golwe. So ek go for A, 20A. Can be both QRN or QRM. But- Yeah. M is man-made noise, Yeah. correct? Ja, en Yes, is N static. is natural. Yeah. So we haven't determined that it's man-made noise. So If I read the words, it sounds like you are being interfered with. So I would suspect it's must be QRM. Wat sê Martie? Martie sê C. Yeah, QRM. Okay. Signal from can receive signal has. Bravo. No, Dear, perfectly readable, Delta. strong and clear. Delta. Yeah. Because it's 599, it cannot be CW. Can only be CW, ja. Creepy Willies. Sorry, ek mag dit nie sê nie. Okay, 22 is Close QRT, closed down. Yeah. Ah. Which is the correct kicker? So shall I stop sending? Also QRT. Yeah. just reverse the question. Yeah. Just correct when Papa Lima Lima. uniform golf. There we go. Bravo. Doppler frequency shift. There we go. Correct. Here we go, Dopplers. Switches for breaking mains current should be breaking mains, double poled. Correct. C, 27C. Yeah, It's you come always last. Always the other station first. It's English, you and I. Yes. Before you come there for the first time, you should know. Well, it depends if you're in a competition or not. Because if you're in a competition, it will be B. Yeah, only your sign. 28C. And 29 doesn't make sense, but all the CQDX sounds like B to me. Martie sê B. Yeah, okay. Okay, it's RTTY. Yeah. Is Number there actually 30. like a CW guide of what to go? Because obviously you don't spell your words out when you're doing CW, but how you abbreviate things other than Q codes? You should wait a minute. 30C for me. Martie stem saam. Yeah. It's not an emergency also. So. Example 2, a B. B, seal the equipment. Yeah. By ICASA must be A. Yep. Yep, they do that. Radio amateur. Yep. 3A. The definition of a radio amateur. Station is intended to be motion is mobile.
4C. Yep. 5C. Yep. No, Class 1. No, 5D. not April to March. April to Yeah. March. D. Is Ja. it? Ja. Oh, nice. Okay. Dink aan finansiële jaar dan basies. As ek Ja, nader aan dit basies. Nader aan Dink dit nie gelyk aan amper so. staan dit nie. Okay, 6. Issue to a person. C. Nee. D. Moet dit nie Hey. English is. No. Ek sê D, een van die twee. Well, the exam is in Afghaans and English, so it's for either or. Ja, So basically it's So, actually the or. D. Ja. D. Yeah. Okay. Delta. Yep. ZR. Okay, careful. This is a very old question again. Yeah. Yeah, 40, 20, 28, and 14. There's D. no right answer there. It would have been C for Charlie. C. Ja. Okay. But that was the old ZR. Zer. A zer I remember. licensie. I used to be a ZR and I could only work on 50, 430 and 144. I couldn't go on HF. But that Okay. I thought 50 is about HF. 20 years ago. I thought Okay. 50 is HF. That's when our women believed you had to do Morse code to be a radio amateur. 8D. Jan, ons weet jy is baie lief vir Morskou, dink dit vir my. Ja. 8D. D vir Delta. D for Delta. Yep. Yes. Material radio commissions may be useful. D for Delta. Ja, 9D. Delta. Stick to translation. Stick to frequencies. Oh, 50. D again. Old question, that one. No, 10D. It was Delta. Yeah. no. Because amateur only goes up to 50. This one we did, 11B IHF. for Bravo. Hulle vra hom in elke eksamen. Daai 11B. Mm. Okay. 80 meter. Shit. 3E. Oh, Yes, yes. that's one of my favorites. There's numbers. Frequency modulate. That one is confusing. Like frequency modulated. F3E. Frequency mod- Table that you've got to look it up somewhere. F3E is FM. Is it FM? So then it's 12D for Delta. Ja. F3E is FM. Music transmissions for experimental purposes. This sounds like an old one. 3 minutes. I just I'm giving mentioned it it. I'm giving Oh, it. The current is a 5 guess. minutes. No, Is it? No, 3 may minutes. not last longer than 3 minutes. Yeah, longer than Yeah. So D for Delta. Teleprinter operations. Teleprinter. Frick. Yes, D. PP. I'll go with D for Delta, but It's D for Delta. You couldn't go faster than 300 baud with a teleprinter. exactly. Yeah, that's before our times. Siemens T1 and 120 could do 300 baud. Yep. I actually Hey, think what's his Not called name? Mobile. D for Delta.
No, D for Delta for No. mobile. Is it not? No. Yes. Yeah. When a I mobile recall mobile. station is used outside the zone in which the amateur radio resides, the call sign at the station shall be followed by the name of the zone in which the station is being operated. Nee. Yes. Nee. Hy's mobile en die number of the zone. So jy is ZS6 Mike Victor mobiel in Een. 1. As in die Kaap is. Yeah, okay. If you want to be, yeah, okay. I'll accept. But the overseas, I see, still stick to C, saying just portable. Okay, maar jy's Ja, in maar Suid-Afrika. hulle don't doen do nie that. wat ons doen nie. Ja, hulle I weet nie know, wat ons I weet know. nie. I know, I'm just saying. Amateur radio. Yeah, if you're outside your zone, you should have your own call sign / and then add on the zone in which you are working. I would go 16 Bravo. Yeah, Bravo. Bravo. Okay. Yes. 17. Every like Huh? to see it changes his address. Cook. As ek my adres verander, 21 days? Nee. Dis die general. Dis 14 dae dink ek. Is dit 2 weke? Ja. Ja. Okay. Okay. I accept. Yeah, it's actually As ons Bravo. na radio kyk, as ons na Martie Bravo, kyk, ja. dan 18B vir Bravo. Yeah. Mm. Want Martie I het remember- al signs op alle radio's. Ja, Daar sy. ek onthou hom ook so. Freaking anything. Radio telegraphy, 19 Bravo. That's the only one Bravo. Yeah. Bravo. Bravo. Hmm. Restricted. VH. Wow, Die by 20 So it can only be 20 Delta, yeah. Yes. In South Africa. In America, it's 144 to 148. Okay. Yeah, because I recall the VHF band is that entire range, but we Yeah, don't that's get in the US. Yeah. we don't get everything. Over here, we've only got the bottom half. Yeah. I think the top half is commercial, if I recall. I can't remember. 21 Alpha. Yep. Anyone? Yeah. Uh, 22 Charlie. Yeah. What is your location? QTH 23D. Yep. Where's Yeah. your home? QTH. Ja, wees versigtig daarso. Jou QTH is nie jou huis nie, is wat jou liggaam op die oomblik is. Yeah. It's your location. Where are you? Ja. Use plain language. 24D. Yes. 24. Plain language. I'm not gonna jargon everyone out. Peter, turn a signal on the input frequency. Turn burst. Is No, no, no. that's optional. But a sub-audible signal on the input frequency. Input frequency. And Yeah. sometimes on the 25 output B. frequency as well, but not always. Maar I talk about geactiveer, activated, but it needs to be on the input frequency there. 26 Charlie. Terrestrial repeater Correct. is to terrestrial repeater.
27 Bravo. Korrek. Ja. Yes. 28 Delta. Hoor, soek jy 'n Bravo. hoofseunbalkie. No, you do B. We do that in the competition. Maar Nee, jy sit op 'n plekkie mos en dan sê ek Delta. Delta. For the first time. Before you transmit, you should listen. Following 29 Charlie. Dis reg, ja. Is it good practice when you're using it? 30 Delta. Korrek. Ons sal nog enige gedoen. Sure. and we do a Okay. new test. Yeah. Last one. Are we gonna stop for this one for the time we are? Hierdie een is 'n herhaling van die tweede ene, hoor, hy's absoluut identies. So, seal apparatus, ja, ek sien so. ICASA, yes. So, ja, dis 'n paar jaar se vraestelle, so wat dit sê is hulle vra dieselfde vrae oor en oor en oor. So dis hoekom die mock exams so belangrik is om deur te werk. Maar hierdie is aansienlik makliker as die ander twee wat op julle webwerf sover is. Jy's daai ene wat ons die ander keer, die eerste een wat ons gedoen het was so Ja. harder geweest. Dis ou vraestelle. Ja, so ons moet maar net deur die hele dokument gaan. Okay, kan ons begin dan by nommer 4 op bladsy 26 volgende ronde. Also, ja, want ons het 90 bladsye hierson. Ja, so ons kan Hey. waarskynlik 2 of 3 eksamens doen in nog 'n sessie. Wat is ons plan van aksie volgende, Henry? En Martin? Donderdag aand Donderdag is kom ons- weer 'n review. Hersiening. Ja, ons gaan weer 'n mock exam doen. So kan ons dan nommer 4 aangaan dalk daar. Ja, Of wag, jy het mos 'n derde een opgelaai op die web. So ons doen eers die moeilike webs op WLX. En dan dit is kyk ons na- dieselfde, hoor. Hierdie is wat ek op die web gelaai het. Ek wou net vir julle gewys het hoe dit daar's gaan nog. lyk as jy hom kry. Dit is hoe die vraestel lyk. Dit wat op die web is van hierdie afgevat. Okay. Jy's net nie dual-tone nie. Tweetalig nie. Ja. Hierdie is net die op die web is net Engels. Okay. Maar hy gaan lyk soos wat hy hier lyk. Is that for Thursday? Donderdag is dan so aangaan. Ja, ek is nou besig om te kyk wat is die So daar's 'n derde tegniese mock exam wat gedoen kan word. Okay. En dan dink ek moet mens dalk die vrae vra wat jy oor onseker is. Meen werk deur die goed hierdie 2 dae. En as daar nou regtig iets is wat nie sin maak nie, dan ja, die 30ste. ja, dis donderdag. Okay. En dan is daar 'n week af en dan gaan ons julle kry en As mens tussenin dalk dit nodig sien, alhoewel die online goeders is daar beskikbaar. Maar dan sal ons miskien 'n sessie ekstra insit as dit moet. As mense so voel. Okay. Maar ons sal nog stem daaroor. Raai, kan ek die opname stop? Ja. Dit gaan 'n goeie 2 hiele wees. Ek tog hy is al lank al gestop. Nee, hy is nog aan die gang.